Na kabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Hublay phi baro kini kilong ki khubor bamta kasni. Kajantia Students Union JSU kalapalong ya kajing ki isyong kalan mengor halat kiang nangba Government College Jowai namar jingbam yo kelas bungut ki samla na rilum jantia hadin bakila pas ya ke Excellent Secondary School Living Certificate SSLC balapan na hak result jangka Meghalaya Board of School Education bamenta usnem arhajar arpsan. Halor ke jingbam yo kelas bungut ki samla na rilum jantia ke Jantia Student Union ka penpau ya ke jing persha kumta ha ke arfratrik ujimang u AK Singh Deputy Commissioner ke West Jantia Hills District ulakhot ya ke Union Shakamit Jingyakran. Batban pentip ru baka sorkar kalapan yo abun teli ki jaka puli naduk kalan jingpli art science bat commerce hakatay kathan. Usamla Jer Somshilla President ke Union ulaong baka jing yo abun teli ki jaka puli kampen hun satya ya ke Union na markim pat yo jingpen syaipat halor ke jing temu ke sorkar ya ke bai kelas bat ke jingpen biang ya ginong hikai. Kumtau labu jingkeli ya ke sorkar baka don jing temu ayupat halor ke bai kelas bat ginong hikai. Kumban syukdo kene kejing ki Kajantia Student Union kandairu na kejingbam seiso kejing ai jingmut sya ke sorkar ban penyo sa ke schoolmate evening shift hakyang nangba Government High Secondary School bat ke school step morning shift ha Government Boys High Secondary School. Hadin ura penmani kejing ki ne kesni ha la college ina liang Kajantia Student Union Central Body. So, kumeni wa neliang di bagi pa anak school the one sini ga sit in demonstration yang ini. Perdi orang penmani ini kejengelang, ngeliang ga office deputy commissioner. Tutup ke ina ilang wani cem wa wikalam ini so wani gamat. Hadin udah lai cemi wa deputy commissioner. Yo ile ga kubor wa neliang ga office ng district school education. The penmi gi additional stream. Kamu man kami bunteli bahagi skor pun bi, ada commerce, ada art stream. Tapi win ke jinggali, wadin ada yo cam mau bisi, ke jinggalang man go ketubian bah. Wah neliang yang berbodi isnya memang satisfied bah. Yo luti bahai nekat yang office deputy commissioner kar play do yang district, at least you should give some time. Yo discuss ini bentar kan isu. Kang was yang si wow kar deputy commissioner kan, enggak bahai kelam itu okam. Kesan le tadi yang berpenmi ini additional stream ko aktif sih wana liang ga sorkar ko aktif wiwo jadi itu gini kai gini udah pen upgrade gini stream ke higher secondary school to ai mo kan kai aga sorkar utung gini no kai terus ko wi ga benta le ko au kelam che hai ni wa ini kena uduk kelas ni gesni abun go wan long yung uduk bagi pang ki waki melah em na perdiam ki warep bon giwa melah ne te daw mye gi upa skori kon gi private institution kini kena ubon to gua apply kelas apok yang nang ba higher secondary school kama government boys kang ikwa aktif ne wa ini gi shift ini gi stream open mi daga office BSCO wa aktif wa ke fees common jai ne liang ga sorkar to ga sorkar bear gini expenditure mo kasor ka fees ko he mo bo gini private institution lo to na liang ga government wa gini stream mo dang permit ni go man go fees yung ka wirangkat wa gini government institution kate man go ba eh ndra iga question ko ay bo ko liang ga government wa hab igi ga jubab wa common jai kate kom thung no hikai gi common jai ga fees ay gini to gini shift ni stream mo dang permit gi liang ga Jantia Student Union nado kay ki ini gesnila daong iwa kan puyo kelas kini kena ora jingi ki yang iulai ga cakamat ini program go iki next ida pun bana belajar